Ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Komeza rero kugira ibihe byiza, amakuru ugiye kuyagezwaho nanjye Ikwishimwe Emmanuel. Amakuru yacu turahera ku nkuru iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho hari umugore wasanze umugabo babanaga mbere ariko batarasezeranye imbere y'amategeko agiye gusezerana n'undi mugore, ariko akabyivangamo kugeza bipfuye. Kuri ubu ngubu rero n'abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kujya muri iki kibazo. Minisitiri w'ubutabera Johnson Busingi yatangaje ko inzego z'ubutabera zinjiye mu kibazo cy'umugabo uvugwaho kwiba abana yabyaranye n'umugore babanaga mbere ariko batarasezeranye, akaza gukimbirana nawe ubwo yamusangaga mu rusengero agiye gusezerana n'undi. Iyi nkuru ikomeje kwibazwaho yagiye ahagaragara kuri iki cyumweru. Amashusho yanyujijwe ku muyoboro wa YouTube wa Freemax TV yerekana umugore avuga ko yitwa Dukuzumuremyi Janvier ava mu murima Gitaraganya ubwo yarahamagawe n'uwamubwiye ko umugabo we witwa Niyonsaba Innocent agiye gusezerana. Uwo mugabo ngo babyaranye abana 5 birangira amutanya abana 3, abandi 2 harabatwara. Ubwo yajyaga gusezerana n'undi mugore mu rusengero rw'Abanglikani Paruwasi ya Gikondo mu mujyi wa Kigali, nibwo umugore bari barabyaranye yamusanzeyo. Amakuru avuga ko uyu mugore asanzwe atuye mu karere ka Rwamagana. Muri ayo mashusho ya Afrimax TV, Dukuzumuremyi yageze mu rusengero ari kumwe n'abana 3, yururutsa uwo yarateruye maze asingira uwitwa umugabo we ubwo yarahagararanye n'umugeni bari bagiye gusezerana, agira ati ndashaka abana banjye. Abagabo 2 bari hafi aho bagerageje kumucisha bugufi ngatuze, ariko arabananira, haza n'abapasiteri birananirana ndetse agera naho yikumbagaza ku birenge by'umugabo we ararira, hari nako n'abana be barira rubura gica. Umugeni wari ugiye gusezerana aho yarahagaze mu gatimba yasaga n'uwibaza ibimubayeho, ariko agerageza kwikomeza. Byabaye ngombwa ko abapasiteri bajya mu mwiherero hamwe n'abageni ndetse n'uyu mugore. Umugore yavugaga ko ashaka abana b'umugabo yamutwaye, akabamwimaho uburenganzira ndetse umugabo we akabafataho inshingano zirimo kumenya ibibatunga no kubishyurira amashuri. Yavugaga ko nta burenganzira afite bwo gusura cyangwa gusurwa n'abana 2 umugabo yamutwaye akajya kubareresha ahandi. Bivuga ko inzego z'umutekano zinjiye muri iki kibazo, agafatwa umwanzuro k'ubukwe busubikwa maze abageni basohoka mu mwiherero bataha. Ku mbuga nkoranyambaga zirimo na Twitter bagarutse kuri iyi nkuru, banenze imyitwarire y'uyu mugabo ko yataye umuryango agahitamo gusezerana n'undi mugore, maze basaba inzego z'ubutabera gukurikiranira hafi iki kibazo. Uwitwa Sylvie Nsanga yagize ati iyaba buri mugore yamenyaga uburenganzira bwe n'ubw'abana be, sinitaye ku kuba hari urukundo cyangwa rudahari, ibi ni ibintu bigayitse umugabo muzima wiba iminja koko. Yahamagariye inzego zitandukanye zirimo RIB, polisi, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango asaba ko zafasha uyu mugore. Mu magambo ye bwite, uyu witwa Sylvie Nsanga yagize ati nk'uko mubikora mutabare uyu mubyeyi ari no kubasaba. Icyaha cya mbere cyabaye no kwiba abana bagatandukanwa na nyina, akabahisha na rukiko rubyemeje. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Busingi yahise amusubiza ko inzego z'ubutabera ziri gukurikirana iki kibazo, aho mu magambo ye bwite yagize ati turi gukurikirana iki kibazo kandi ubutabera buzatangwa. Dukomeje n'amakuru yacu kandi reka tuyakomereze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Impamvu y'urupfu rwa Major General Lokeche ikomeje gushidikanywaho. Impamvu y'urupfu rw'umuyobozi wungirije wa polisi muri Uganda Major General Paul Lokeche ikomeje gushidikanywaho na benshi nyuma y'uko ibihuha byacarashaye ku mbuga nkoranyambaga akimara gupfa byahuye neza n'ibyavuye mu iperereza ry'icyamwishe cyangwa se ibyo bita mu rurimi rw'amahanga autopsy. Kwa
21 Kanama nibwo Major General Lokesha yitabye Imana aguye mu rugo rwe mu buryo butunguranye, bituma umuyobozi mukuru wa polisi ya Uganda Martin Okota Ochole ategeka ko hakorwa isuzuma rigaragaza icyamwishe. Mbere yuko hakorwa iri suzuma ku mbuga nkoranyambaga hari gucaracara amakuru yuko yishwe no kuvura kw'amaraso, biza guhura neza n'ibisubizo byavuye mu iperereza ry'icyamwishe, byatumye benshi bagwa mu kantu bibaza uko abantu bamenye impamvu y'urupfu rwe mbere yuko igaragazwa. Itangazo rya polisi ya Uganda rivuga ko uko kuvura kw'amaraso kwatewe n'imvune yari afite mu igufa rihuza ukuguru ndetse n'ikirenge ku ruhande rw'iburyo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko isuzuma ku rupfu rwe ryakozwe n'abaganga 4 bazobereye mu gupima ingingo z'umubiri, bari kumwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubuvuzi mu gisirikare cya Uganda Brigadier General Dr. Stephen Kasasira, umuganga wamuvuraga ndetse na Ben Kahingi ndetse n'abandi babiri bo mu muryango we. Nubwo polisi yatangaje ko iperereza ku rupfu rwe ryakorewe imbere y'abantu batandukanye, benshi bakomeje kubishidikanyaho kuko impamvu yamenyekanye mbere ya autopsy. Major General Lokesha yashyinguwe ku itariki ya 27 Kanama mu mwaka wa 2021, yaramaze amezi 8 gusa agizwe umuyobozi wungirije wa polisi avuye mu gisirikari cya Uganda. Uyu Major General Lokesha yamenyekanye cyane ubwo yari umuyobozi w'ingabo zarwanyaga umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia, aho bakundaga kumwita intare ya Mogadishu. Dukomeje n'amakuru yacu kandi reka tuyakomereze mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa ADF wivuganya abantu 19 mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe witwaje intwaro ugendera ku mahame y'idini ya Islam ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru urakekwaho kwivugana abantu 19 mu gitero cyagabwe ahitwa Kansanzi Kintovo hafi ya parike ya Virunga. Izi nyeshyamba bivuga ko zateye abaturage mu ijoro ryo kuwa 5 no kuwa 6 tariki ya 27 ndetse na 28 Kanama mu mwaka wa 2021, zibasanze mu ngo zabo zikabiba zarangiza zigatwika amazu. Nubwo bitaramenyekana neza niba ari ADF yakoze ayo mahano, umuyobozi w'intara ya Buriki Kalunga Meso ndetse n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Sepado bahamya ko arizo kuko zimaze kwica abaturage babarirwa mu bihumbi cyane abatuye mu bice by'icyaro. Umwe mu baturage wiciwe abantu 4 muri iki gitero Kahindo Rembura yabwiye Reuters ati ubusinzi aho ndi bujye n'abana banjye 2, Imana niyo yonyine yadufasha. Guverinoma ya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo erutse gushyira intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bihe bidasanzwe ndetse muri Gicurasi ishyiraho ubuyobozi bwa gisirikari kuraho bwa gisivile mu kugabanya ibitero bya hato na hato byahitanaga abaturage ndetse bikangiza n'ibyabo. Gusa ibyo bisa naho ntacyo byakemuye cyane kuko abaturage bakomeje gupfa ndetse mu mpera za Nyakanga iyi ADF yateye ibitero 2 muri iyi ntara bigwamo abantu 8. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kanama, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko ingabo zidasanzwe ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri hafi kujya mu burasirazuba bwa Kongo guhangana n'iyi mitwe y'iterabwoba. Muri Werurwe uyu mwaka nibwo umutwe wa ADF washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na leta ya Washington kuko wavuze ko ufitanye isano n'ugendera ku matwara y'idini ya Islam, ibyo bakunze kwita Islamic State, ndetse akanigamba bimwe mu bitero byawo. Gusa muri Kamena inzobere zo mu muryango w'abibumbye zatangaje ko nta gihamya kigaragaza ko ADF ikorana na IS. Umutwe wa ADF bivugwa ko maze kwica abasivile barenga 6,000 kuva mu mwaka wa 2013 urimo abarwanyi bafite inkomoko muri Uganda. Ndagushimiye cyane wabanye natwe muri aya makuru yacu, ndetse icyo usabwa ni kimwe no gukora subscribe kugira ngo nawe butaha uzajye yabona mu bambere 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kubana natwe, ukomeze no kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza.